nyeto akozesa amaani gye omuringo murungi kora buryo munyeto wahirwa ka position ago n'amaani katugire aka position omu company aka position amaani nigabasa kuba physically ninga omu position ezoine katugire ori manager wa company katugire nokora oina hori omu bunyeto bwawe oina amaani agoine amaani gawe ago togakoresa kublokinga abandi katugire ngu oine amaani g'okuricruitinga ninga oine amaani g'okuyamba omunyeto mugyenzi wawe okamugambira omurimo omurungi ahu guri ninga mbwenu amaani ago agatari g'omubiri konka amaani ago okuboine amaani ago nogakozesa gye wowe otarikubaasa kuba rutindo orukwambutsa abantu okukoresa amaani gawe kandi otakozesa amaani gawe kuba enkongi erikuzibira abantu kwambuka so amaani tureebera abantu baingi nibakozesa amaani gaabo omuntu agira katugeze hariho eminyeto mingi hati y'abapoliisi utakozesa amaani gawe g'okuba omupoliisi kugira ngu oine embunda nshaho ukakozesa amaani gawe kuteganisa obusingye bw'abandi bantu hauka noteekateeka ngu oine amaani ori omupoliisi reka tugire ningashi ori omusirikare ninga kyona ekyori ekiruhanga atwiremu kukuheereza omu maani ago ag'obutsigazi n'omuntu w'emyaka 35 naaba ari omutsigazi ninga naaba akiri omu maani ago ag'obuto mbwenu omu maani gawe ago kugakozesa gye nk'okusiima ekubuuza ninga kukibuuzo ky'okugamba nokozesa gye amaani gawe ago Ruhanga akuhaire kureetera abantu obusingye kuba orutindo kora oine amaani gawe nk'omwahure